ener malaken yam ka nas dial kontin barwani lingwaseme gora jano ban rodan palpin kaleng roasni tin tuokre wecha ka sa Sudan kenatin content tuokre wecha doran konit konishal kenwari ere ler keneme a very important update along mede kondialaling gora jano ba message me bejangar ko biajeling ka dung dit media ka jo michigana lat gora jano de yente ka ngech kamandana le rode ani chana jelinkel yo ka kora yo bana kulo racha ka tin konolat ko rodien chet ka quiren yala dana ci bogan walle ban joklo jekkal ramani but this information is very important chana jelinkel ko dobdande kon lingaje mala ka changdar chai nyor ka dung dit media ka chang jandang raw de badda ka paywal karon kin dang raw de jandang raw de diech an mak bangut gok bay nong la ti la nong yeni chang ka dung dit media tin to ko junub Sudan ka ne win mon ndo dien en wala ka chang jandang raw de badda ka paywal dung dit media ba ka nong la da raw la ra nyam men to ko nyirol konti You're all ka Jonglei State. Lincoln Mandana Tuoktin, and we take a defection. Malat Kemi Wale Rowin. Bagara Jordan and defection Michegeno. Kata Len Rogaje, Kanatin the Alocona Tuok, that involved constitution Michegeno. Miraude Bagara Kaplan, Dr. Guys, Menguru Bayan, Bor Bawaka Kubu. Goro ba kubu begul for the first time ko korundang waldi ko if you remember the guy roba wa kubu ngogo tin nika 2010 during election so now after 15 years yen be yen ba wa kubu alaga governor of Jonglei State rawoti baga madab den ko ken te baga ladiya gadin to ko jinu Sudan dong ka kadin baga ra jodien en wala Minam similar government to Neural County, May Condi al Neural County or Jonglei State, May Condi al Neural County or Ray Lock, Logo County, Neural County, Alga Gabalian, May Condi al Conor. So within Gabalian, take a took the Likin, take a chain yar quay, take a chain yarlem. Munu Mushakal Linkona Wale, to a chain yar quay. There was your padding, there was your put kana dor mala chwala we kwa go kan go to kon inta mushakal ti ay melin kon tin menje na ka ayu wana ka aspela maji wana ka kumitin so jana go gor gor wayne dial jana kaling ka ngot kan mi me pan to cha ga jo do ko dung dit media ko wo te la rodien ko ria mi che jeno cha ga tin bo man personalities tin kon ti involve constitution mi che jeno ne no kon no mushakal re gan bal chẳng mà chắc cái thuộc one niệm mấy là bây nay cái dung dit media là này có take activities thì qua organize Bull McQuay and the current commissioner of Neural County made an appoint in 2020 muốn nói rằng đi vậy thôi chỉ nào quay cái voice để ra cái bal cái để watch cái con đang đi cha commissioner quan cha cái Jonglei State chỉ nhàn with objective. So the same objective begang the core reality. Again, you talk about there is a fragmentation. Muller Reagan Ball, Mitaganate Gorgaje, Tibakurno, Reagan Ball. And problem is, no Moshe Melania no take a door to target, a cume. Doro Konya, Quen Dormial Padding, Dormial Pultorok, Kadormial Panyang. Nay to tuk duel mi ta na ya lar chwal ke chi nyar kwai chwal ke chi yol not all chi yol tuk duel mulun ni empegamo ye keniria se chaka kwendo nay to kan commissioner bu no kwe kan tere dien to nay to kan de wur mulai chwale mabodol tere dien nay to kan de wur mulai chwale gar ke tul chek me ko kolonen pan tiai marotin Randian. So a canary corner to issue million corner loco, but to walk over 10 again can spell my to work a spell my G. No one largo activities like organized. They do corner to area Moquaga supplies, Kamach, Kaday, Logistic,
chakola roi ma ber clear ko first day jo en wo te ga nei mo ga mach ka pading ful torok kana we kwa yagu to objective dien e wona ne bi ko ter ba ko ter lanken and the reason arwa je chi tuok ni ko medan e chawur mi jwal bul makwi min mo commissioner of neural county mo dung SPL maji ni me cha juk ji neural ko bi jien bat me mal me da ko jube me arek mo char me cha yen so jen tuk activity ndoro cha galat e wo tor lat garo di ne de kon de ko al inspired te bud ga ke cha roi ke kwi ga guys ala governor of Jonglei state governor of Jonglei state jara mete ga idea kel ga bul makwi ko ba headquarter of neural county ba hos kalanken ba nanga padding so the reason nanga padding e ba oti ka ne to ta ja target ta cha ko kwen nu wendo kel ga bul makwi bi dilemma be you talk sheme talk so no cha headquarter cha hos ko togre ga ci friction kam jilankin ke je padding je pit to ko to kon tin da me ga chop the guy is one person mid da ga bal rew da jola bol makwe ka background as a person e wurjang ngai ga bal dial ko gwan makwe was e wunwora mi de mi ju kwene nya jan cha ga da mo cha dab nya jan pidere jan la to ngai je long to jan the first time we be wure nuor be nen be lo ko nen be panyang be nen we la dol we ko lo ok cha kwen ni man de cha da ko le ni ke ya da chwe yen yo ko ko panyang chwe lu ni jan chwe bo nong na ga kala chwe yen yo dol gor ko Uganda no be gan bal nen ne je ko le jo la kor la commissioner me je kor be jo kor sal fakir ko ku chi na re so ta mutare gan bal shi wur da gan bal lo dien dong ko wona yang bar na kana bar na kana ko khu de gada no aram to objective de mi lo de ne je re gan bal ideologically jang ka kat e wur gan bal so na bol ma ku me chi ga struggle de ko na la da kan ja ko ne wona ne cha headquarter dung nyirol cha wo do ken ka lang ken wala te tin ja nang ka pading dorien now chalo ye dorien goro be go ka pading be nang wi kwa go chana jo go kwa ya matar cha mataro kwa wi kwa go mulo re ngal le na la nyurtin nyuru wi kwa go ke nyuro pading ti chi ne kon da pading cha kala to oro jo kume de nang no dorien ni dor gwan so cha wo do ken cha wo do wano en headquarter mere ude e ure ne chana rajo da bo bad me chi spiritual leader no makwaj me ta mobilization no nang risk commission we ka makal chwa group mo mate bol makweyo plus kanere kono ya kwen chwaro organize chwa yut some part of yut dorme chwa la padek chwa attack kan yo na wana to divert the attention of makwaj ko belunjok and of course makwaj belunjok they succeed in that akel me ala na kerno mo kwanta me chago joy pan chi ka ni por chi wur mala chwale gar ke tol chek kan kan rong de jelo kel chi ko wa no no kan ni ko ne ku me ja ko te ka u one dik ki do wal kel min mo kai rei lo ko te de ya u mi ki no wal kel mi tere gan bal thang yi jien ngan dia la ga bal ya ren mar ku me swela mai ji cha ki do wal kel ti ami cha chop e kai cái gì ngon cái cầu wal kia cái dân so me gu re balat
jana gan ni janga nyong ka SPLM ayu la na kwa promote ko nguda kel ka amit ni jena luak mo korbok mo ken ko na dich tu ga de ke 2005 ko kor mala che chom la ka amit jana janga nyong ka SPLM ayu yen kai gararo which is not the case. The case e woda na te mi to na yen jige jak min kula content of right dana wale ko chi nyar kwai ne di wona ga bit to ga lat ken de ngai ken ne content ngai ga lat ngun dang ti ba kidi ran ne ngu ya lat ko chi nyar kwai yo ngun dang. And if that is the fulfillment of this policy ko chi gwara to ko ye to bu ni ngalo ko now chaga mo get bad objective ko wo mi charo ko lo ko pading ala chi nyar kwai kan ba kume mana da pading ba loy ka langken ka bom ba bol ma ku ya ju ka langken ba loy ka langken ka kor ana no chi korean ka ga ba lo ko ken korean ko lo dial mu ka calculate ken do tung ni widien mi ra yela du de ngami jen tuk den me ko chi nyar kwai ta ko koma and they need to think twice. Ba ngun deng ba muy gai chan ko roi da tok ko tuk den bala tok and if it happen ni ba bele makan kan ne yaw kwen re gai abul ma kui now ga ke tol shek bala ro kien to ko chul tin ko nen doj yar ma tin and of course ko chul rana yu mente bor tela uzir ayu ni ku nya kwa ni wala re ma char ta de jabor chale uzir workshop ne ko la da ke lu bo workshop a minister of gender child and sexual welfare timla de gol limla de workshop no ko organize under the matter about sexual welfare and child protection baka attend that is the only thing chale uzir workshop ne for 5 years tisabade la ro ni chwana melen meta ko ko chodai ko ko ru ndang die nothing. Now the fear screen a jeni dilinker a chairman me akwanya parkul muku represent rai logo pan jalo a fear ni ko padding a jeni SPLM maji lanu SPLM waye deji kel tela SPLM ayu to ko contradict ro ya kwanya pan ye so ra mo here am di roide ni do re ne bi ngai ni go call chol dedi this time ko gur nang di te tim ngujen ngwe la do uzir workshop na le ban workshop ne ba watin to yo du jaga that is all feeding e chama bor ga ko run nang di it te lat miteje so taro ko di ko lor ke ni dorme shwali lanken jeta na na jaro to ko jaka ka padding ke tay ran ling ko na ka ne ni ko ni kairar ka SPLM ayo mere ude jere gaj bor wada ka kub tabara mi mo raj mi sensitive that need people about kubu ko bi charati ne gwa ko re gaj te na wol de ken mo akub men pele wo ka kubu na wol de tege time ne time dan e ken junum ni chup me ken na no ka independent te ke la jalap ne kubu ko 2010 ke election me na chup na 2013 chwa do ya ko jube chwa do ko jube te ke la jang from 2013 up to now ken mo wa ko runda wol bu de rew ti ko na root ti ja root ya kubu kuire gaike and number 1 is a contributing factor ka problem no ko to re logo si ade de ko jube ajere nak low ajana dag low ajana pen low any development mi dara lat ko dubdi ñun wan so me to wala ya no kuma self ke la kuma den jaja ko governor of Jonglei state ko la ra ga na ba yene ba wo ko the question e wo ba wo ko te ko de dur ji ko ngaji ko di alga ni chang ne dorien o te gar la gar ko to go to gar wal cook to go tienda
chaka sacrifice ya ka kok ke kwor ko wo bana kwor ngai kon dial ngai kon dong ta wala ta luak ngai kon ero ken so one of great mistake kare guy mi chela ko kon ja kubu mi be ko kubu for the first time ba te toralat de thiri wo mi beno ne ti kane ne ti ne ri sacrifice ke ko ru jen ko re be jime ko pan ken kane de thi ji ku mi no dien agar nya lew bu lew gar nya man goñ bu lew chan wa jor ne me no je wo jana ba no ne je re ga ke the reason ba no je wo gar nya man goñ bu lew and we know the story of going below ye no ko le pelo ba ko ngi ku me pero ba ring na nga ku be ba ko no ku be story mo ngai kon dia ada ko ne yu goñ below ne melel ga cha e bran ngai ke into re ga chwa gar nya le chwa no ku be ke wo be legacy of going below be implement shall impose on Jacob for I accept ko dublu ko ala ye ke re ga so now go robe je no ko ko ja implementation ne ko be e go be wada and you don't surprise ko it ko ro ba ko dere wo ko be e na wara den she me wo ga lanken she na padi in case of anything be ba to ko mo nyuru ko wo do ko be wo kan be chara no no pai wo ke ye cho ba na me la ro be chara to ko yo jong le state ekai pa yam no do pin ba wo dun tap ko ti ma kan de tel bes da we re gajben without positivity me tele me no ye wo do le ye ke wo me na lar me da na wo chi le de ben kontin ku be sel fakir ma yari jenen ke to ko ro wala je timi ke yana wero bu re ga ramete didi ko por jang no gare lo ko ngunu je ta ne yana pading kan lanken motore gan bal there is no need for a guy ko there work ko anyur ko jong lay official lo ke ke jal gamen official ya go wazir ga mo ko bele dam go bad jenna za gat ko mi ji ko bele gare ba nyode kerga me anyod going to live up in you ko ga ko be man jen ba nyode so kerga wile ko yana link nen ko no social media o na do lo ko be but this issue right me go man the port one ko ndia lo kontin ko re ga ite reason de na ko be mi ji ko ro mo position ko yikana go ro ba man ko ne ndia lo ko nanda mana ga support ko wa reason de al kono ko ne yer me da ne ladne ko chaga pen ko nyamani going below and the reason there different come going below can I regard so there is no need for him ko de work ko this time mudina ga situation mi jenem goye sha jome sha jalinka dung dit media chicken clear information te ke jome de kon di article ngai ke je madong de te ke gap ne won katin kon lat ke kata danan chinati ke je nyirol kanti je make very clear long she kon di arling de yen dung dit media de yen gor ka Facebook page sha gor dung dit media so kan la lat ken information to go along katin kon lat ko rodin re dwaran kon wari katin kon lat ko rodin re dwan wari nagata dan la kan roani la kan ka make very clear along kata dan dong de kon link je ko ngai kon dialen wonene re dwaran kon shalan wara to ko te katin te kaneti ko kane kon ka yar ka we dan ka gorgi jeno de ko dan na ko rodan ko biken ko le benefit ka jog dan so no mo miditin bi angaje no men shalat gwas me jan lode
pada ni am kunyi role no shi gan ni role shi ketia shi kon ngaje no ken cha ke influence na itin content lo ke no are ke ten chunkel ke kin mi yadi jang na ko kon shi kon mo chana enen no ken ngene chala do cha kap ke match ka kap ke match eno lo kan it mo they are ready ko dong de ken korde kan to de chana right in long chan jaga very clear along adung did media jawdo dian man kwa music ke jawden kwa play ke je gwasa mani ajen dung Dr. Guy Cook te run well dieti kana man we ka kobo ka jawdana shalin gwasa me kana man we run dang well diet me dana ko to ke 2013 kana jere we ke juba te kel ka jang no dong da la jen shang ne man obo re which ka kobo an obo jalten but you kon ngaje no mo jalga jem of course chana ngaje no which ne kon te nyirol kante which ke tie cause jelet ye te ne te mo te bi go te no ka rede kon wada ko kon ke dupti goal you know to the kon keling shana men worka lerna nan dodien shikon di alti ngachelong ke dom keneling an wala dor jani men chalka ton is county chaje bokrenial kume kirmi yadi cha boko bongni mi didelong gorjeno beje nyaka yekel ka dob dana dong de yente ka ngekeje no ngum shore lare wichin winemi dor chepai togon walle togon ne pan pan che tuogono cha dorin kon la dor jani cha ka bugre win en win wichin win mi ka ton is county an wala che nyoko tuogono ne cha dor ken cha ka bung nyok SSPDF ne de kon la ne kirmi yadit so chicken janke chicken ka bukte dor mi chale Queen Bar chicken book are deng ayen ngap padet ngadiang makwaidit palor bukmar apuk mapara bor ken dorin chal kasura ken gwatati ka wa ka dorne ne chal ke lwa jang community ken kon dong cha dorken cha bugun walle kuma kirmi yadit ka do badana ne shiga gorga jeno dong temi dero lat ke ko te ka goim ya goin ke ka ta dana chalat no taye dana chin yal den yal chira ke je ka se kum kirmi yadit je lat jor ke je wa gu ke jeno jen do badana bu ka je anyoka jor dien chagu jeno ken kep ken ko chon kam jane ko dien ka dio je chade ko ba bu kren yali anyok bonen wena mo jo jeno wa ngene ken wa kap ko me ken ji ken lugo no kap ko me no chaga mo ke 21 day nyamo kan kan nok so dio ko je no jenda ta dana de kor de to kor ke jen winimi so chicken civilian chicken ga bu kren yali agenda na to ka dor shal ke me warap ka ton is jo me mde go ko de yenling ano kum kirmi yadit gorje long no der jangdere ka control but yanga jeno nen ti dial chi ka kai tara ka kirmi yadit ko di antama che terami mo milel kirle la ngata manetin kon la jiduarin ko changa jeno jen go no be olon to power che go no jen be power be jelet go so na me mi la rode me de kon dial de kon te ka ngaide en go re jani an gwalle cha ka bukaren yal so bi yanga jeno me la rode jangta mo lokene lok manan chodo lat of course ngai kon chicken no so jo me der luwe ke ye jen gwada na gorno de konchong tinen wena me ka kore bana lere ko ken bana ka lingre which ka juba ka kor gwasen be but for now chana to gwasen me and biata ka ma chui peru jeno jin bi channel bi je subscribe ki bi je support community ka ler mi ci bere gwasme der chwa mala chuba ka ji ka gwaldan pa la rech and biata ka mal bye bye